Ai ka kwai na ta wi khaliu maling ma YouTube channel page chundrai nai la mai thon rio dare asai na nu pu dare group na charuk kum sing nei na chik na charuk the gun few mail the Menglong local newspaper king in sam the call ukrul February dare group na pungu naga mai kwai tong fuling ling kai mai ngai sit sowing festival Lui-Ngai-Ni kum sing nei na chik na charuk ukrul headquarters ground Ukrul District kautat kai kan the Lui-Ngai-Ni kum singne na tri na turuk ta United Naga Council bang kau state level organizing committee rui cultural renaissance to my team kautat kai kan tuangi kumna kamung tai tangkul naga long rui ho suna tat kai kan ne asai kum Lui-Ngai-Ni kum singne na tri na turuk tai Nagaland Chief Minister khani NPF Central President Nefirio rui Chief Case lau kan ne Manipur Deputy Chief Minister Lucy Dikho rui Case of Honor suna kasau lau kan ne inaugural function kautai Lui-Ngai-Ni kum singne na tri na charuk monolith chief case rui lan pat lau kane Dr. Nefirio rui Lui-Ngai-Ni kautai mi to ngai hai inchum inzi na tat kai bam tong ram mi tiki aniu pu pau nun rui fuling thu lau kai na inthuk mai dam la gwang kan mai ta ning tau mai suna tat kai bam tongi khani fuling kathai gai na la tau khang kalum na lum gai minai na tat kai bam chongi tu na sa kane Lui-Ngai-Ni khotai Dr. Nefirio rui chun sam mai khani lum mai tai nai na lung khang karien kane Lui-Ngai-Ni khotai Lucy Dikho rui na ka mai kwai ta state kau chu sak mai nai na akhat na suna lung in sam khang karien kane tangkul na ka aunga long President Kashung Tenishan rui fuling thu suhiam nai launa Naga tribe president rui na khat khang insan pat kane mai lap khiam mi khotai Rongmei tribe rui ngam kani kumna Lui-Ngai-Ni torch tai in tau thau lau kani kamung khotai goi te loi chai guru rawang AS rui amwa lau kani indigenous wrestling pau mai Naga tribe rui lia lau kani Yimkyang Tribal Council rui cultural dance alam lau kani kumna bai me performance azu ni lia lau kani Infal February tarik ru na pungu Indian Army rui Manipur la lu rui tatka nu magna ba mai kangpopi district khaurui humanitarian operation don akhatsuna riktacha nakathum civilians ta indon kalau kan the Indian Army dong operation ta Red Shield Division bangkhau tatkai kan chongi mi tai laima khom police station khaurui sapar maina ngan induang ka lokan chonge induang kan lokan mai nun pang khautai ringu nakathum tai insam na board examination thani mai nun ni ganru nakanai re medical emergency na na raza khang gwangkan mai nun ni kumna bai mai rut na ta cha tari kapang thang tan kadau cha mai phu khang tat ba mai nun ni tuna sa kane army nun tong cham thailai na convoy nun re chang thing lau mai blockades kabam kathum ariu kani army personnel nun re chang thingba mai nun khani community representatives nun tapari ra kan metang latlu mak natikan kan chongi tuna sakane Infal February tarik rut na pungu Christian Education and Literature Department RBCC reorganize suna Lui-Ngai Sunday School Superintendent Workshop February tarik rut na kathum kore rut na charuk kumsingen na tri na charuk equipping for effective disciplining efficient padai dong rut na kanai khoroi lapat mai thim bang kau RBCC Santa Church in Falkau gai na tatkai lo kan the mi khau hai churches rigdai na kanai khoroi delegates rik strok nga padai inbu regwang ka zau lo kani mi tong chamrang khau Mr. PG Thuingamlung, Coordinator, South Asia, Jimjam Global, Mr. Stephen Pamai, Advisor, Mr. Samson Pamai, Chairman, Dr. Nehemia Riapmai, Mr. Chinkyulung Gonmai, Mr. Limchung RK, Board Members, CELD, Kanuri Resource Person Sulau Kante, Reverend Zauzilung Riapmai, Secretary, CELD, Reverend Dr. Timon Pao, my Pastor, RBCC Center Church in Fal, Reverend Dingam Lung Dang my pastor Tarung Baptist Church kanirui ngai cham phungwang lo kane ngai cham khawlu lat khaw khani workshop don tai ti in thui lau my center church choir Sunday school department khani fumling mai ka thui ta chon ku my Christian Education and Literature Department RBCC bek thangri in dau kane Infal February tarik rut na pungu Chief Minister Kemchan resign my NDA Manipur government on cabinet expansion hai mi tong nai dak lung khaw tat kai bam nu we to na lumbam ga ye BJP Central Leader Nun mi tong nai da khau Manipur gongna Minister Nun kada bam nu we to na party lung khau ka phian bam the to na lum nu me cham re ti thai kane BJP Northeast in charge Dr. Sambit Patra re Central Observer da Manipur cabinet expansion khau in kha bam nu we to na sa kane Manipur tong popular government ka siap ni me khau ni Sambit Patra re intuk mai role la lo kan chongi in ta Yumnam Kemchan Singh Rejai may government kau hai Deputy Chief Minister kanai nemcha kipgen kani Lucy Dikho da kada law na ba mi kum na Council of Minister kau
Govindas Kontauzam le Kuraizam Loken Singta Laubami tiki kanai tong portfolio suna tu official suna tikan mak na bam DA ning tawlanui Manipur ka president rule February 3 gru na kathum kum singne ni chui na pungkhaw Former Chief Minister N. Biren Singh Rui February 3 chikyu kum singne ni chui na pung nong resign su kan metang laukan tongi kum na popular government form sudat kan metang February kum singnei na chui na charu khaw PR dai lagandat kan chungi cabinet expands sumai rip Manipur dung government administration khaw pumtan ti lau inbu putni tumai lumkai me nai na ba me Infal February 3 rut na pungu Manipur Chief Minister Yumnam Khemchan Singh Roi Sainik School Infal tat gwanglau kan the kum na mi khautai Khurai Constituency MLAL Susindro Maitai Principal Colonel A Rajiv Kani Senior Officials Nunrei CM Gwang Maita Riulau Kane Chief Minister Gwang Maigan Khotai Principal Colonel A Rajiv Rui School Function Subam Melam Asak Salau Kane Sainik School Principal the Representation Kau School Tuang Gwang Tak Mang Mai Azu Lam Salau Kane Mi Pang Khotai Infrastructure Karan Kaibam Mai Kani Water Supply Issue Nai Melam Kau Salau Kane Inbu na School Tuang Wal Kasiam Chui Lau Khang Kage Nai Mai Girls Hostel Tan in Swang Lau Mai Kani Vikram Batra Auditoriums Kau Sound System Gwang Tak Mak Na Bam mai tani salau kani tuna cham te riti thai kani Colonel Rajiv te school tuang achievement pangni salau kani mi khaute Sainik School in cham na nun rei competitive exam khaw suchui bam mai khani national level events azu khaw ka zaw tat bam melam khani salau kani Sainik School presentation tikan metang Chief Minister Yomnam Khemchan Rikegi nai mai goi concerned authority le kaphiat lana tanpat khang supni tuna salau kani Kage nai mi cham ti thai mai Indian Army recruitment notifications now kamuk mai kan my candidates nun khang selection test for Agnivar intake recruiting year kum singnai na chui na chanai under Agnipat scheme khawlalo na bamthe mi hai online registration hai February 3 group na kathum kum singnai na chui na charu kharoi April 3 khat kum singnai na chui na charu ngan lan pani online exam rena June 3 khat khawrei 3 group na pung kum singnai na chui na charu klong khawtat kai pani Applications invited from domiciles of all district of Manipur state. In Buna Thailau ni may query www.joinindianarmy.nic.in code. Zaulau nuwe. The Menglong Ting Night Luan. Nanu bu tarik root na charukum singing na chui na charuk. Lau chuan kalan ting sin night na ye sing bang ting puk in thane. Nanu bu tarik root na chanay kum singing na chui na charuk. Lau chuan kalan ting sin night na ye sing bang ting puk in thane. Mai ka wai na king chui na king lau mi khang ta gui khaliu maling mai YouTube channel biak tin re ka ngan mak nga chuan ku the. Asai khang tu cham hai khawringa lau the. In chuan khwang ru makhai kai megan rui king in sam da lokho thuan ku the.